igama lami ngingibhili from kuhlelo elibiza nge-Identical Force. Yeah, ngingathoma ngikulothise mfo. Siyathokoza kuBhili, mina ngisipho James Masabi, Nkosini. Ngizela Ekosini utsho ubuya kwaNdaba Ezitha. Lapha ngesigodlweni. Oh, ubuya ngesigodlweni. Bathini nabakhonje? Yethe ngonyama. Sitsho njalo. Yethe Bayede ngonyama. Aha, ngilandele ngodade ninjani ma? Njani? Igama lami ngibhili mangibani? Mina ngingumzenze kaMahlangu. Umzenze. Okay, ngiyathokoza. Yeah, ake ningiphe inkulumo. Ngizwile nisithinga nilila nge-issue ekhona la e-police station lesizingayo. Ngathi wonke umuntu nibona sikhuluma nomunye nayo uyalila ngento yenzekileko la e-police station ukuthi noma asiphatheki kuhle. Ngizwa nani ngathi angaphatheki kuhle. Ngekambiso yenu kuthiwa sele kwenzakaleni khulukhulu. Yeah. Siyahlaka sithole ibhizi kangangalokuthi mina isitori sami indaba yami ithi then last year in 2018 ngalimala kabuhlungu isikhulu mfo. Ngilimaza amadoda ayi-2 sisemnyanyeni ngeza ngazo ukuvula i-case number nangikhumbula February. So since from there ngibona kujamile kuthulile akuqhubeki next kwenzakali next fedele walimala kabuhlungu noma ukhuluma ngokuthi walimala kabuhlungu utsho njani chaza kancane indlela ngizama ukuthi ngaphuka umkhono umuntu lo wangiphetha ngebhodo wangikhula ubani besikhuluma ngayo umuntu esikhuluma ngaye nguKiveno kwaMahlangu u-Anthony Mathibela wesithuthi. uKiveno wangiphula i-elbow indololwano ngiphula phakathi in the meeting isandla sami so ngikhamlile okwenzakaleni iqiniso lihle futhi besemnyanyeni sizinyama sihamu. Okay, then so mina ngirarekile ukuthi ngoba mina ngisimngana ngisithomate futhi ngihlala nabo ekhaya imbango yini ngoba zakhe mina sesifitshane sikhulumisane bafuna ukusuka nje distance bangibetha kunjalo ngibona ngathi mina ngizokha emthethweni ukuthi ake ngisizeke njengabantu so ibize mina ngendlela ukuthi ngibone ukuthi angihelebheki la kule-police uvule icala and then mawuqeda ukuvula icala awuthi kancane ngizobuya kuye kancane khe ngikhulume nodadewethu mhlambe yena uzasinabela kancane dadewethu mhlambe after umfowenu ne nakaceda ukuvula icala nikhamba njani umswa loyo omphule izandla kwenza ke wagwetshwa ke wabanjwa kwenzakaleni yini isizathu ukuthi ngigcine nithi nonibiza thina Budili ikinga ukuthi sinibize ukuthi ubudamlo ulimele njalo wavula i-case ngoFebruary. Ukuvula kwakhe i-case kwaba nokuthi ama-suspect la ahlala ePitori uSejen Phala lophethe i-case athi thina sicale amanamba ka-given wefoni simuphe wona begodi simuphe ne-registration number yekoloyi ayireyawo. So wathi basho ukuthi bawomthatha le ePitori abakhoni ngendaba ukuthi bona abanangikoloyi ezi-enough la police station. Kwaba ukuthi ke uthi thina simlinde nakakhona ekhaya simtshele kwenzekile ke uzile ngoJune after February loyo ngoJune makafikako samazisa ukuthi bakhona siyababona kwabe ukuthi ubudamlu uyeze police station bamtshela ukuthi siyeza khangeleze bafonela uMamphala ifoni angayiphenduli kwabe ukuthi ngimsendela i-voice note eWhatsApp ngimtshela ukuthi indlela akhambisa ngayo i-case le mina ngijabulile ingoba uthi nasibabonako simtshele nje siyamtshela marihelebho sikuthule. Okay, beza-ke bamthatha kungamasa uMahlangu Given bambopha ngathi uphume i-following day yakhona uphume langa lelo angazi uMamphala azange sitshela ukuthi baphume ngebheyila malini asazi ukuthi benzekile ikhambile ba-athenda i-court mangena ama-message efonini bekathi thina simazise ukuthi nakuceda ungena ama-message efonini thina besimtshela kokuthi umessage ngiyawubona Mamphala ubhutami nawe uyafuneka athi no ubhutakho akafuneki uyokufuneka ekugcineni sizokutshela naselafuneka
kwabe kuthi-ke kufika ilanga lange-8 zaka-Agasti la ikhesi yavalwa khona ubhutama azange khekayena ayi-1 bona bakhala babaye ngen-8 Agasti babuya baya ngen-25 solo mina uMrs Phalamathibela ukuthi wena uthi ujamile sizokutshela mosino and abantu abana babuye khona ba-celebrate mina ngizubuhlungu bona ba-celebrate ukuthi hayi kuphelile wonke njani washa kwacima indini uma ngibuza usesiphala ukuthi hayi Mahlangu ukoloda ukuthi akhe ngithi unalapha uMrs Phala kuhle kumele angibize ePorto zakhe angibize ufuna ukwazi ukuthi kuba yini bangangibizi ePorto ilukuthi bengifuneka uMrs Phala zakhe angazise that's why ngibize ukusuka lapho-ke kwaba ukuthi-ke ikhesi ivalwa njalo after ukuthi ivaliwe mina like njengobana beba-celebrate wona ama-suspect kokuthi bona babuyile babanikele nemali egcine ngafonela uMamPhala ngambuza ngathi uMamPhala bakhambe njani bebaye ekhotho kwathi basho yena ekhotho akayi akuyi mara idokede alakakhulu uzasitshela ngathi ngizwa ukuthi ikhesi iphelile so kuyangimangaza ukuthi iphela njani ugamnakayi-1 yena wathi aphendula wathi kimi ayikho into enjalo banamanga lapho wafika la khona ngizokufonela lapho i-identical force ngibaba isizo ukuthi basisize ekhesini lokuthi nje asisathembi kangangokuthi asazi ukuthi njengoba nathi ulibisele ngokweqiniso uyolikhambisa kuhle so besiba ukuthi ngisizeni lokuthi sazi ukuthi statement sakhe yiso ubhutama asibhalisileyo nencwadi kaDr Khile sesengiyona ngoba uMamPhala angimthembi total umfazi ye ngumama. Okay, nokho bakwethu akusikuthi mhlambe si-against namaphoyisa or ikhambiso yabo ukuthi nje abantu abalelako beza ku-identical force dealer with ama-unresolved issues bafuna ukuthola iclosure phezu kwesahlakalo esenzekileko bafila ukuthi icase yabo azange ikhambiswe ngendlela bebacala ukuthi ikhanjiswe ngakhona mara-ke khamba nathi icase yokubona bonyana yonke imphumela namkhana i-statement soke esibhalweko ngaphakathi ngizo namkhana kungenzeka ukuthi kube nangendlela abayenze ngakhona asitsho bonyana abakakhambisa izinto ngekambiso yabo sifuna ukucheck ukuthi i-process or i-procedure abeberegisileko namhlambe iyabanelisa bona ama-complainant na. Let's go inside and find out njengoba sise-police station ya Hloko Xou. Akhe ngibuze omunye-ke bese ayikhambakhambileko engiberekisana naye ukuthi mhlambe uthizeni mhlambe nakakhulumisana naye uza kuzwakala nje kuphela iphimbo lakhe ukuthi uthizeni masele umfonela mswekhethu iphoyisa elibamba le case lelitheni kuwe. Ngiyathokoza usesilwa ngamfonela I think ngenza ne conference call wathi kimi batsho i-case lela uzoyithoma phasi ngambuza ukuthi kuze njani like ulivale wathi batsho alinabufakazi but wangithembisa ukuthi uzolithoma phasi wagcina sekanikela elinye iphoyisa ifoni ngabuyela kodwa kwesi-2 ngambuza ngathi mina ukuberege kanjani wathi after 3 days or 5 days i-case izobe lithome phasi from lapho amafoni ami azange asawabamba. Ngiyathokoza. So njengoba athi after 5 days uthize amafoni akhe azange asaphendula nina kukhona after ukukhuluma naye akwenzekileko mvani ukhulume nomunye we-identical force kwenzakaleni uyakhumbula nje aza kukhuluma mangu uMsiphala athi batsho uyakhumbula aza kukhuluma mangu ukuthi thina khuluma nawe ukuthi thina mina uze ngingaye khotho isizathu sakho ngatsho ukuthi akanafakazi ufakazi bakanamba ufakazi lo omela fakazi witness witness number 2 witness njengoba nashilo njalo ukuthi thina kithi after khulume nabantu be-identical force mangimbuza ukuthi isibhalile akubashobana amanga athi yena abanayo i-case kahle kahle ivalise ukuthi
ubufakazi i-witness kaSipho beyingekho ikhona. So i-witness kaSipho ngiyo eyadluleko ubufakazi. Ukhona omunye obakavuma i-witness number 2 bathethe saloyi statement mara sibe surprise i-witness kaSipho azange iye khona ukuthi statement sakhe basithethile ngoba already nabekalize kokutena abakangeni. Ukuthi Mandla wathini? Bakwethu asingeneni ngaphakathi. Mfo asingeneni. Akhe siyokuzwa bonyana khamba njani. Khamba nami ungilandele. Ngijamisa. Ngicela vele. Okay, njengoba sithize sathi sifikile nakho godigodi kunomunye-ke wesithathu naye olilako the same thing ubuyile naye ngelanga ube ngoyihlandla ngoba sifikile nathi la sizokulandela amakhesi walaba abanye. Mfo kunjani? Siyabuya. Right man. Mphefula nokudlela bethini? Nganothumela ufuna ngakho la. Nake nakhutshwa nomthala. So ka 2021 ngidaba la problem like nirele ethaveni mara kandla ka thaveni so ngerinter gembula so mara like nanekisa gembula kunodile amajita so kwaba awuthengwe ebe tlegae obishish etlegae ke thabeje mo le data esevele ke thabile yona khante o ijamjita ke ijamjita mo la mjita thoma umbotsa re tse wena ga botsa mara wa phapa 1 2 3 ke khate o rile go tjajwa lo ntshela ka bona a ke phumula jwa lo ntshya tipo ntlaba ka yona. So we kushi so vaya ke fine etswenye ngikhabathekile kuyasibhedlela ivayelekile esibhedlela ukuthi case jaga since ke no ya khotha kayiwa asanga kaphinda aberabulela all case lo no referee ka yena. Hey man, kan kwenzakalani la endaweni le? Aribona ukhawathekile jwa mfethu mama into goribona ke mo ile mba go hlaba gona ba ile ba go roka le go roka ga fetselo re bona ke phela ka operation ba ya tete mo ke mo ba go hlabile no wa hlabile mo go operation ba ya ba train la madiam te ge ba train la madiam mo ba go hlabile ne le internal yeah so then ba go bula ka pele hospital ko sondele mfo ko computer ka nanda abona ukuthi ugcine asikwe njani. Oh Jesus Christ. So azange kuno yakhotho lemthako azange kanotshwariwe no mthako asengathwariwe because ge ke gopola dimana sangarobala azange kanotshwariwe le mo banthwele gore like me prawe ne ka tsetile le sobo ya khote then o tle mo police station re go le mo police station e se o ka re o reach mo my bush so fine okay if you first appearance since ye mo gona mo asenzo ga riega next go jelo okay ya bua o tjoga ronya go ntšhala shala mba ba je tjoga go tjoga ke butse pole ke butse case ke asenke ba follow e re ke bule production order or if e lo re e bo sanshitse morao a tla tshele mola o mongwe a popana since re no seka bona ka production order yena sa ngahlwa sa bua mo moraga ke mara ndinja o gore ke nyako tse re taba ka lene ile ya fela ka gore because ke ba go fa di report